ndakwereka ibyo nzi ibyo ukora ntubizi umeze nk'umusazi egera ngaha nkwize ndumwami w'inyamaswa Nona kabisa dafite akana kagahungu tu ku munwa ubaho ndindagara sinkikeneye mikino bafite muku kwezi ka kwije imyaka 3 ya hip hop nagari hip hop mugana hip hop ziriho hari ikintu kibitera rero kandi ibi bintu dukora byacu bya sport oya nta mugore mfite from nawe kabisa hariho ibintu biba bigusaba ko ufungura ntayo nize mari ntayo niza yisumbuye twarakoranye wakoranye indirimbo na ruriro irahari kuri YouTube man agomano bashurudeke uraziko nkaze umbona undira imisaya ugapinga tugakora mugasimba kuyigemu ndagarutsa bapinga nabebeze mwigira bakica kandi murabaja ari beshi yukadi wewe nikunzira eka bafanzi bo ni beshi Yes, reka nongere mwikaze ukurikiye JC Media musuzo herereye hose uri mu gihe cy'amajyaruguru urasirazuba iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali bazi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora reka tubasubize kandi nabo twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo aho uherereye hose mu Kinyarwanda reka tubasubize twizera ko umeze neza niba utarameze neza tubwire ngo ihangane umunsi kubundi bigomba guhinduka uyu munsi biba bimeze neza ejo bikaba bimeze nabi ahazamuka abafite n'amanuka uko byagenda kose nyuma y'igihe kinini cyane twakiri Anaconda ngamumaje kumenyera kuri JC Media benshi barambwiye bati dukeneye kumenya ubundi Anaconda ni muntu ki buri munsi turaza mukatwereka Anaconda barimo guterura buri munsi turaza mukatwereka Anaconda bari mu myereko ariko nta muntu umwe wabasha gusobanukirwa Anaconda ni muntu ki Anaconda ari umusore Anaconda ni umupapa Anaconda mbese byinshi cyane bitandukanye ku buzima bwa Anaconda yatangiye ibintu ryari Anaconda avukana n'abana banga Anaconda mbese turashaka muri make uyu munsi wa none dusobanukirwe Anaconda ninde Anaconda ari muntu ki nkuko wabasha kumbaza ngo umuvunyi ni muntu ki runaka ni muntu ki akamugusobanurira Anaconda reka twaje twakire mbere na mbere murakoze umeze neza Tibaza ameze neza kabisa uyumviriye nngo aje umuntu ashobora kuba bitekereza ariko se yakumva umubiri we akavuga ati harakabura no mubiri wawe urumva fresh umeze neza nta kibazo cyaje ndumva ko meze neza Anaconda nyirizina amazina y'anyakuru wundi Anaconda ninde Jewe Mugisha Keve none wumve ko nanjye twirirwana ayo mazina ntayo narinze akazina ka Anaconda kaje mu gihe ryari Anaconda cyaje nyene bivanye n'ibikogwa kandi ndibuka ko mengo narigeze kubabwira gusa n'umuntu yari inyise tu okay ndibuka ko akantu nyango wigeze ukanyurira mubwira ko ari umuntu ni bamwita Kesidani Anaconda ni umusore uvugana n'abana bangahe ari gihe umuntu ashobora kuvuga ati Anaconda undi umuntu avuga ati introduce yourself cyangwa se ipresente ubwawe umuntu abanza amenye ngo Anaconda ninde nibaza twavukana turi abana 3 abigeme harimo umukobwa umwe hariho n'undi umuhungu ariko umuhungu ndibaza ntariho yego ari we yankurikira tubazigaye babiri nasigaye n'umukobwa nasigaye n'umukobwa uri umwana wa kangahe cyewe umwana wa kabiri nukuvuga ngo ni we wa kabiri mu bana 3 mwavukana papa na mama barahari ndibaza barahari bariho kabisa urumva umuntu wese akeneye kumenya ubuzima bwa Anaconda nyirizina wavukiye hehe ukurira hehe Anako umuntu avuga ati jewe nyibwira nk'umuntu urimo kunyibwira kugira ngo na wa mufana wese urimo kukuora yibaza ariko se Anaconda yaturumutse byagenze bite ko twabonye yaje agatangira gututigisa Anaconda ninde muri make mwibwire nje ndibaza navukiye ahantu bita Cibitoki cya Rugombo Cibitoki cya Rugombo niho muhira niho navukiye
hari bidisi Anaconda baba jaho navuki Anaconda ku munsi wa none ni umupapa, Anaconda ni umusore, Anaconda bimeze bite? bo sinakwi hari ibyo wokwihakana n'ibyo utokwihakana. Yego. Ya nta mugore mfite ariko ndafite umwana. Wow. Ya Bana kabisa. ndafite akana k'agahungu tu. Kari mu gigero kingana gute? Bo gafite muku kwezi kakwije imyaka 3. Wow. Habonetse akandi kana Anaconda gatoyi. Yego. Kuko namakosa yo gumukora ibi bintu utabanje burarondera umwana uba utabanje kwanza kwipima kukomeye ufite gusanga udakomeye. Oya. Tugusanga udakomeye. Byari ukwipima gusa cyangwa washatse umudamu wenda bigenda uko? Oya nta mugore mfite from. Ntawe kabisa. Ariko mama w'uwo mwana ara aho ngaho. Bo arahari ariko nawe tuvugana ndibazira ari ku mugabo. Yarashatse. Ese nako ngije mu comment abantu bava batana Anaconda nagazaza ufite nk'igihe kingana gute? Kinago ndumusaza man. Za kamera z'Uburundi nizo zigiye. Bajya nabo turabigaho. Bajya ndiko ndabigaho zya kamera zabo tuzisubireko. Kinago ndumusaza kabisa. Bosi nta myaka 30 mfite. Oya. Uracyari munsi ya 30. Kandi umuntu akurebye akabona nje nawe yabona kunduta. Kandi ngiye hari ikintu kibitera rero kandi ibi bintu dukora byacu bya sport. Hariho ibintu biba bigusaba ko ufungura. Bagusaba ko ufungura kandi urakoresha n'ingufu nyinshi. Mbozi ko ari umuntu ubona afite imyaka nk'ubona jibu ujyana jibu. Kinayenzi kiyo myaka irenze. Wapa afite 18. Icyo kibazo rero. Ibintu bya sport by'iwacu birakwerekana kukuze. Nubwo wata myaka myinshi ufite ariko bivanye na sport burimo ibiki umuntu akurabye arafite kubona mengura kuze sana. Niyo mpamvu nawe imigaragarire yawe ugaragara nk'umuntu ukuze. Ntago nkunze cyane. Kuko singo uzi nanjye nakubarira nko muri 36. Bo kibazo ni kimwe gusa kubivuga ndazi hari abo bitahura abanzi neza. Ngo bitahura. Ntago ndenze imyaka 25. Ya. Ntago irenza 25. Oya. Yambaye ngo. Nako 25 irenza? Yambaye. None uko biratangaje bya hatari. Ntago ndayirenza kabisa. Ya. Ndazi hari abatinya kuvuga imyaka yabo mugaje gwanje niyo to. Nta kiba bigutwaye. Oya. Wumva ari ikintu umuntu akwitegereza. Ndari nyarabwiraga umuntu akubara muri za 36. Sure. Oya bro. None na 25 nirengeje. Yes, Anaconda. Amashuri abanza wayigiye hehe angwa muri Kibitoke? Amashuri abanza nkwa kundi nyine kujya mu ishuri bisanzwe mu primary. Naho nyene. Ahubwo navukiye none urumva rega ikintu kimwe kirimo niba nashaka buri muntu abanza amenye Anaconda ninde. Urabyumva? Aha watangiriye amashuri ni warabashije kwiga yisumbuye cyane utarayize. Ntayo nize mari. Ntayo niza yisumbuye. Oya. Bivanye n'ibibazo bimwe nyene. Genda biba mu bintu by'abavyeyi yaba mu famiye cyangwa se mu buzima busanzwe muri rusange. Bigenda bibaho. Naye nanga twi benshi. Turabigira ugasanga umuntu avuye mu ishuri ataruka buze ubwenge cyangwa atari iki ariko ari ibibazo. Gusa ariko ibane gufasha ubundi buzima bukagenda neza ukagira ibyo wiga. Nk'uko ndazi neza ko uri umutekinisiye icyo ndakizi neza. Ushaka gutarije amashuri yisumbuye byo kuvuga gutyo ngo ngiye kwiga shimi ngiye kwiga physique n'ibyo byose ariko afite ibintu neza. Story ya Anaconda akiri umwana mo ni nka story wanyuramo abantu kuva ukiri umwana nibura kugeza ugiye cyo kurangiza muri primary. Umuntu ashobora kuba afite experience ashobora gusangiza abandi bantu bakavuga ati nubwo ubuzima bwagenze gutya ariko nta mpamvu yo kwiheba nzi neza ko ejo hazaza bizagera neza. Hari abana benshi cyane abari buri cyo kigana gahita avuga ati kumbe Anaconda dufata nka inspiration kuri twebwe naho ubuzima bwe bwigeze kugenda gutya. Yarabyumva nibacika intege ugasanga umwanya kune kirabona nakuze ndumuntu nkunda ibintu byitwa bo nakuze nkunda ibintu bitandukanye nakuze nkunda umuziki yego nkunda sport. Ikintu cyambere natanguye gukura nkunda imbere yuko nja mu by'imiziki. Yego.
nakunda siporo yego nayo ariko nayo biterwa n'abana kuko hari ukuntu twama turi nko mu rugomo turi nk'abana dufate 4-5 ugasanga nije baboneramo kubera uwagaragara kuri gatoya je manayize mbone impamvu bavuga ati uyu turamukubita ntago yo tunanira ugasanga ndiko ndakubitwa n'ubwana nyene bugenzi bwanje byo byanmpaye intuzi yo kuba notangura ibyuma mugangiye mu byuma naho mbona ibyuma ntibihagije cyanje no mu by'amakarate byose ndavanga kuko waraterura icuma gaterura icuma n'ubundi babana bakagukubita kandi uterura icuma kiravuga ati mbe nibiki no vanga basi mvange byose kija muri karate byajyaga bikunda ko ugasanga uvutsa mugani wanyu nta bakuru bawe ufite wajya kwishura abandi bana bakagukubita udafite uri murengere ko uwo yari kuba ari nyuma zanje ntawe ntiyabayeho yarapfuye umva yari je gusa undi yari umukobwa umukobwa wese arafata arakora iki ntacyo kandi niwe yari mukuru niwe mukuru kurije bivuze ngo abandi bandigiye murimo gukina kandi ubona n'agataye kawe kari gato icyo gihe nuko wenda wakoze siporo umubiri wawe kaza kwaguka yego noneho kuko cyumvikana cyo no mu gutangira guterura ibyuma ushobora kuba bitangiye ku myaka mito cyane umva ku mwana y'imyaka 12 niba nzi neza kumaze imyaka hafi 13 uterura ibyuma ukaba utarenje 25 bivuze ngo nubundi ku myaka 12 wari watangiye guterura ibyuma yego byuma nabitanguye nyine tu ndi muto kuko nico natanguye kwanza mbere ya byose byo bya karate byaje ari bya kabiri nabyo ndabikina bivamo ninjira mu muziki umuziki ndawukomeza bone maze je ikintu maze kuba afite impano yo kuba umusani mbwiye dukore ntago bangabira hari umusani yari muri team ya Fizo bamwita T-Max twarakoranye hari Roriro twarakoranye wakoranye indirimbo na Roriro irahari kuri YouTube man ako sana ko uko buryo ubudishe ibintu byinshi cyane tuba tutazi wakoranye indirimbo na Roriro yitwa gute yitwa aragukunda Eric link yaje kuza kuyishyiraho asanga abantu bose bayibone yitwa aragukunda nziza yego ubwo urumva ari Eric nako ibintu by'imiziki yabize ngo ni Rich Boy ngo ni Rick Boy nabanje kugira ngo ni Rich ngo by'umukire ati wapi bo hakaba n'iyindi nakoranye n'uwo nyene na Case Dan we yanyise Anaconda hariho nawe twakoranye n'indi team yari yitwa Masoja Combination aho bose twarakoranye kandi ama video arahari Anakonje ntago uzongera kumbeshya ngo nje nkubwira ngo niri gukunda akaboko kameze ahubwo zaduhura ubanze nkubitira aga flow abantu warimbaga hip hop zari njyana sana nibyo nkunda nibyo nakunda hip hop okay none sasa ikintu kigiye kubanza kunkorera rero sasa banze nkubitira aga flow gato we kuri yo ngiyo yawe na Roriro abantu babanze bumve ko ryajwe iri muri iriya aragukunda niwe Anakonda uyu nguyu cyangwa se na ama studio yari hinduye amajwi ego wigo katugerane gato ayo tumenye ngo kuko amugani Anakonda yo iri mu bwoko bwa Afrobeat ntago ari intunze ya hip hop mugana hip hop ziriho naho zirimo okay katugene none muyo wumva wowe wisanga bo irimo hip hop ni yo bita umwami w'inyamaswa komana ukunarenze bro ako Karoriro nago karimo kuzamo neza ngo wanze kubiteho oya hari indirimbo se no yoberwa buri okay zamukamo gato twaye tugenze wenda nishaka rero furi yayo cyangwa se aho wowe waririmbye cewe se yego kaburi rapesi man by the way Roriro ndanamufana jewe sinkubeshye ndanamukunda cyane burya na mu bantu bankunda Roriro arimo bro kabisa Roriro arankunda inzi Burundi uzamuze nawe nta kibazo tuzogenda muhiri wiwe cyagiye nago nziranye nawe kandi ndamukunda bya we nta kibazo Roriro zombwire tugende dushike home ahaba tuhagere nta kibazo ko n'umuntu wanje cyane imwe mu bimotive kuzaza Burundi nacyo kiri Eric warindeye kaperasi yarindeye kaperasi kabisa aba yarindiriye nawe ariko umwami w'inyamaswa niyo bugikaze oya nacyo nayo turayigeraho banze kumitira ko tagura ngiyo yawe na Roriro iyo bita ngo ni aragukunda kugira abantu banze banamenye bati yandirimo uko burya bwose ni Ewana ni Anaconda na Roriro kapere ubwo twagiye
ndakuvuga ndi muri beshi nkakumenyekanisha heshi bakakumenya ari beshi yuko ari wewe nikunzira ikabafanzi bo ni beshi ikabana kumbaza keshi bamaze kukumenya keshi yuko ari wewe nikunzira naroriro arabizi niwashaka genda umubaze right indirimbo yitwa aragukunda mwana uzi kujuririmba mwami inyamaswa asibuye karika aha sasa we go ku mwami inyamaswa bito ni hip hop okay we go Upinga ndagarutse mbasheje ndakwemeze ntacyo wirukana je urazi jewe ko nkaze unyiteze ndaturitsa ndumwami w'inyamaswa mfitse gani ku rutugu motsi wanje ku munwa ubaho ndi ndagara sinkikeneye mikino bamwe ngo niko nama oya jewe singwana unyiteze ndaturitsa va mu nzira mpiteje ndumwami w'inyamaswa what up Alako manu ziko burya bwose dukomeze se ku mwami ego dukomeze tugende ku mwami ndashaka kuyindirimbira umwami kabisa tugende n'ukuri tugende ku mwami nkunda cankunya nkureka imyimyozo ugwa nkugwese wogo nta kumusozo gwa n'urugamba ushoboye kugwana ugudashoboye nago mano bashurureke urazi ko nkaze umbona undira imisaya iyo ndiko nkora mbashaka kuja imbere simbona ico ushaka ngo je subira inyuma ico ntigishoboka mani nzo kwamanje imbere warap mani yanako umuziki wa utangiye uryayo iracyari ni yikubita nayo ntabwo wagiye utayikubise wowe kira umubosi ndagusabye wegere kure yanje mfite ishavu nohava ndaguhitana ibyo uvuga bimbabariza umutima tandika bifu mugapinga tugakora mugasimba kuyigemu ndagarutse abapinga nabebeze mwigira bakica kandi murabaja ndarapa nkarasa va mu nzira je mpite ntiwigire kingi kandi uri umukinzi nandise bifu kubw'amanyama yawe kora ibyawe ureka ibyanje ndumumenja kandi shitse ndidanje nimba utazi ngumba ngaho ndaje ndakwereka ibyonzi ibyo ukora ntubizi umeze nk'umusazi egera ngaha nkwize ndumwami w'inyamaswa bro umwami w'inyamaswa kabisa ari barigira kingi kandi ari umukinzi mani kandi abantu bariho kabisa umuntu akajya akigira kingi kandi ari urinda ku nzugi tuwe turarapa akantu bangumvishemo gatoya ngurigira kingi kandi uri umukinzi tandika bifu mugapinga tugakora mugasimba kuyigemu ndagarutse bapinga ndabimubwira bakica kandi murabaja ndarapa nkarasapfa mu nzira cyo mite umwagire kingi kandi uri umukinzi ndetse bifu kubw'amanyama yawe kora ibyawe ureka ibyanje ndumumenja kandi shitse ndidanje nimba utanzi guma ngaho ndaje ndakwereka ibyonzi ibyo ukora ntubizi umeze nk'umusazi egera ngaha nkwize ndumwami w'inyamaswa mwami w'inyamaswa bro uwahise ninde M1 ko mbona renze niko yama M1 mu Burundi number 1 nago nzongera gutwara muri ibyuma oya ahubwo kazaho magana Bruce Melody mubwini ya rundi murundi waje ako man none se ngubaze kubera iki mbona umuziki atari uri gushyira imbere cyane kandi umva unahurenze bro hariya buriya nararabye mbona umuziki ari iwacu nta kiriko kirapfa none nk'izo zose ko nazikotse hari izuzi hariho niyo bita umuhemu hariyo nakoze bita umuhemu nayo ni nziza ariyo zamuka twumve umuhemu se okay niyumva ukwaya umutima wanje ugatsembagara oya sindakwisimara ahubwo umuhemu mubi yibagira naho nkuze umutima ni muto shakunteteshe nk'umwana muto naragukunze untamuvuto ukirembye nk'utwatsi dutoto umutima uwuta mu bito kubyuka kwiruka bikankana gato umushahura shaka guturika naho nicaye nguma ndakwibuka yororo we shaka guturika shaka guturika naho nicaye nguma ndakwibuka yo uguma ungaruka nagufashe nk'igisabo ndakunyegeza hadakomwa ubungabunga nk'inka y'inyambo ndakogesha amazi kama naguhaye uwanje mutima maze urawutema ndaguha umushaha mana zino guhogoza none mbambwiye ikintu kimwe nshaka jewe ndashaka indirimbo yawe urimo kuririmbamo R&B gutyo urimo guhogoza gutyo urayifite urimo kuririmbamo uhogoza gutyo urumva jewe buri hip hop burya niryoherayo umurongo kundi vasi kuyindi ukabona izubirajwe n'ibiki byose biba biryoshye pe urabyumva ariko ijwi ry'umuntu nyirizina uryumva iyo atangiye guhogoza mani wari utangiye guhogoza ninagiye kuvuga se bitangiye kugenda gute
oya uyu ni Anaconda ni Anaconda cyangwa yagarutse ari Mugisha oya nagarutse ndi Mugisha aya mazina nyakuri wawe Mugisha Keve uzi ko kuri inshuro ntago narimo kubona na Anaconda ariko no mu ndirimbo ntago iryo zina barizi M1 bazi M1 Eminem bo nakunda Eminem cyane kandi naramukunda even you look like naramukunda sana Eminem yeah kabisa okay ndashaka ako guhogoza nibwo afitemo oya nta kubwo bazokumviriza iyo umuhemo ni story niko imeze cyangwa ni story yarikiye gutyo gusa oya ni ibintu bibaho ko iyo ndirimbo yumvirije irimo amajambo kuko nanjye ukimara gutangira kwiririmba mise numva ko ifitanye huriye n'ukuri indirimbo yanditse bitewe n'iki ibyo se bo birashika nko mu by'inkundo nubwo ntabikunda kubijamo cyane ariko mfite kuba ndabizi ariko ntabyo mba ndi musana ariko ndabizi ariko urumva ko bishobora kuba bituruka kuri icyo kintu cyawe kuko buri muhanzi wagiye gufata umwanya akandika kuko abenshi muhanzi agenda karamwicaho kugira ngo abiture abantu agafata ikaramu akandika aho yaba yicaye agafata ikaramu akandika yaza kuba tuje bya bintu yandika agashaka kubishyira ku karubanda sibyo umuntu ashobora kubaza story y'ibyo bintu ukuntu byagenze wajya kwimubwira style ukamubwira ya ndirimbo wanditse ugasanga ibyo wamubwiye nta hantu bitandukanye na ya ndirimbo yawe so bivuze ngo iyi ndirimbo irajyana na story cyangwa ni ibintu yandikiye gutyo gusa bo biravanze biravanze ago turavye byose ni bimwe ko ako birabaho kandi bibaho keshi gukundana gasanga umuntu araguhemukiye wowe uramukunda ariko we ugasanga yari afite ibindi bintu harimo byiwe tu wamuhaye umwanya wawe urukundo rwawe nyuma kazaza kwiretruva warimo gutigiye wowe noneho mwebwe abahanzi aho muturushiriza uhita ufata umwanya ukandika urandika kandi byiza urumva uriyumvira tu kumva ko icyo kintu cyakubaye ko gifite no kuba kubandi nabo cyarabaye kandi keshi turandika ibintu gasanga bikoze kuri beshi kuko umuhemu birafite kuba no ku bakobwa byarababayeho bahungu bakabibakorera cyangwa na urumva ni ibintu biri kuri twese basi abahungu n'abakobwa bibabaho aha indirimbo yanditse ryari umuhemu shikomengana ya 2016 imaze hafi imyaka 6 urumva nge nakuruwaga nshaka guhita nshyira kuri mama w'umuhungu wawe Pourtant ntabwo nzi neza ndimo ndabaza nari ndimo kubaza oya gusa oya uko ntekereza ko ushobora kuba warayikozeho ama interview y'indirimbo wenda ni wari ku radio cyangwa hehe wowe byari bwagira ibyo yego nuwamubanjirije bari nyine niyo mpamvu inkundo ndazigendera kure inkunda kuba ndabiri urumva ko wamugani kuri story yawe y'urukundo hariho akantu kagakomere kabayeho bibaho yaje kwimenya ko iyo ndirimbo ari we yandikiye uwo muntu tibaza byaramushikiye hari message ye wabonye akimara kumva iyo ndirimbo ndayifashike nubwo yirungika ntacyo maze kuko umuntu akugiriye ikintu bikagukundira gusuka gifuta kigahera ni nawo mwanya rero bo wumva ko we muri wowe ufite amahoro tu ikintu cyabaye hakaza kugera igihe wandika ufata umwanya wo kwandika indirimbo cyari ikintu gihambaye anako hari habaye iki ko ntekereza ko ushobora kusanga ari we muntu wari warakunze kuva mu bwana bwawe bo ni gukunda urabona abakobwa kenshi barabesha abesha ko kobwa araho twarakundanye igihe kitari gito pe baze nko gukundana nk'umuntu mugakundana imyaka itari mike wumva ko nawe akumvisha neza ko niwe ni wewe akunda nta n'ubundi ari nyuma nawe ukajya ukicara kwera ati ni we wenyine mugabe ikazoza kugeraho ukamenya ko kabisa imyaka yose umaranye afite n'uwundi kandi mpande ari wakunda nyawo ati ego atigeza kubwira tu wowe aho byo muyaga mukayaga fresh nta kibazo kira kintu cyose ikagendeka neza mugawe afite uwundi muntu hako ntekeza ko ari ukiri umwana icyo gihe ku buryo bitari gufata ikintu cyo kugukomeretsa bihagije yeah
urukundo nta by'ubwana wa ntago rureba ku myaka ntago rureba urukundo nta by'ubwana aza kugutenguha rero agutenguha ku mwanya wawe warafashe umwanya yarawononye kabisa hari ikindi kintu yagukoreye kibi gihambaye cyane ikintu cyanejereje uyu mubro nawe yabaye umusirious kuko nawe ntiyarazi ubwiwe nawe ko nawe agufite nawe urumva twese yaraducanganya muga aho bigeze uyu mubro nawe aramenya ati uyu mukobwa yarakoze amakosa aho uyu muhungu yaciye atoka uyu mudemu umva twese twaciye tumutoka asigara aho ngaho asigara wenyine tu hari ikindi kintu yari yagukoreye muri urwo rukundo cyane ukumenya gusa ko yagutendetse gutyo arumva nibyo twamenye ntago tuzi abandi bari bihishe inyuma umva murafite kuba muri hafi nka batanu muga mwe babiri ari mwe akaba ari mwe mumenyana mwenyene mukamenya ati burya je mvugana n'uyu muntu kandi impamvu yabigira ntago twaba hamwe hariho kuko je n'abarugombo hariho wabaho bita mu Gasenyi umva harimo intambuko kugira rero uzomenya ati uyu muntu avugana n'ujya byoroha ngira mubaye muri mu makariti yamwe ariko umwe ukurinda gufata urugendo umva we nimba mukeneye ari byo bayaga yaramutumaga akagenda gacu usanga je mbwiwe ngo mama hari ahantu ntumi mama arantu nayumvise ati umubyeyi ni watumye umuntu ntago wakiri kubitinda nta birefu ushiraho cyuka ukatu akagenda hari uwabyumva gutya agahita avuga ati Anaconda yakundanye n'uwo ngo bararekana aza gukundana mama w'umwana nawe bararekana ariko asigana n'umwana agahita avuga ati none Anaconda yaba ari udashobotse mu rukundo ariko se umva erega nibo batanguye kubinyereka sikuvuga ngo ntago shobotse nibo bantanguye urumva kuntangura bampaye ubwenge bituma nawe utangira kubatendeka none nibo ntago yari wo mutima wanje muga nibo babinyigishije ikibazo hari uwabyumva muri wo gukundana kuri umwe agahita avuga ati none nanjye yaba ndimo kuntendeka oya kuri ubu ntawe mfite ariko ntiyaboneka erega naramaze kumenya uko nomenya ko ari serious no atari serious nk'umuntu wamukundanye wumva ko nta cyumviro cy'ubuzima apanga we ibyiwe nta urumva nta kazoza muri ko murapanga uyo siwo umwizano wapanga urumva ubona ko muri ko murafite icyo muri ko murajako apanga kazoza ati wana twe dukora uku kugira ejo hacu habe hameze neza naho hariho waza ti no munsi wakoreye ngahe ashiriga bikomeye ti nakora 100 ejo tuzosohoka urumva ejo turasohoka none uwo wumva muri gahunda yahazaza hazogera mufitiki ariko aho ndakubwira wakoreye uku nuko tureka tugira uku tubika uku turondere ko beshi tuba mu mazu dupanga bafite kukubwira ati bazi reka dukora uburyo bwose tuzogura ahantu iwacu twubake umva warafite iciyumviro kandi afite icyo ariko arakungura nawe mu muto none waje ari wo kutuje kujya ibirori tuje kujya amahera yo wakoreye yose tugende tujye wewe umwiteze ibyo navuze ntago mvuze ati ndankana muga hari ukuntu baza ububona ati uyu muntu arafite kugira icamariye nundi ubona uyaje afite kimuzanye bigahita byumvikana ko wari wo gusesagura gusa yego okay bwari ubuzima bwa Anaconda ngira ngo tuba turimo kugenda ducamo gutyo gake gake Anako ugira gutya rero primaire urayirangije ibya secondaire birahagaze biranze wahise we utekereza gukora iki jewe se sije sona cyintangura ibyo nyene by'imiziki aje ntangura by'imiziki nyene byatanguye nabi byo kwishira ama studio bibazo niyo mpamvu nagira nkakora ama audio menshi ma video ntasohoke muganda afite zibiri nyene nayihamye nyene ndakora kuko roriro ntago mwokorana ngo uzane video y'ubugoyi oya roriro kuri video mu Burundi aricayoboye clip urikokora uzi ko wakoranye na roriro video vraiment uko yoba iri kose urikokora kuko kandi nawe akakubwira ati je nkeneye ko dukora
mbona ko uri ibyo urimo uzi ibyo urimo. Nimba dukoranye nkeneye video, ntabwo nkeneye dukora ikintu kigume ngaho audio. Dukora uzi ko amahera hari duce tugendera ko na clip. Ubuzima bugoranye cyane ntakazi wari ufite icyo gihe. Ntako tu kari ntako. Warukiri umwana muto cyane utangiye. Bo akomenga nakora ku ma studio. Nakora ku ma studio kweli. Nakora ku ma studio. Ibi by'ubu DJ. Byo gusanga utanga ama cinema ibiki. Sima bugenda buduga uko nyene buke ngiraho na jewe ndaronka agatahe. Ndagura studio yiwanje. Studio nayo iravuma kweli, iravuma irakora. Ndaronka abantu kabisa, ndavuga ataha naje nimenga nico gera ntango naje kubika amahera yiwanje. Vuga ati yavuye mu kazi kanje nyene tu. Ubuzima butangira kugenda buryo bugenda nyene bugenda neza. Icyuma ndakomeza. Umuziki gusa niho naciye mbona nyene ko umuziki minga nta kintu uri kurampa ahubwo uri kurankosoma. Yego ayuko rero ugasanga ariko araja mu muziki kandi wo tinjiza. Yego cyamvuga ati iki naco reka mbanze ndagipose, reka mbanze niteho akazi kanje kari kukampa aho mba ukuntu ufungura ibike byose kana nko ka studio aho ka studio n'ubu kariho n'uyu mwanya tuvugana karahari kabisa. Nago nagare studio y'ibyo byintuze niyo yo kubaninga ibintu. Yako ndaronkamwe abantu amafilme imiziki amafilme byo gusohora ibintu ze bya amafoto ibiki byose. Wow, amafoto amaklishe byose ndabikora. Ama printing ibintu ukuvuga ati montage bro, montage naho ndishikira. Promotion yi promoting bugeni izina ryayo Burundi baje kwihiga banayirebemo. Abahari yandibaze ko bayizi kuko hariho n'abava Kongo bakayizamo. Hari abava Kongo bakaza gufatisha kuri studio ya Anaconda. Igitwa Anaconda ni M1 studio. M1 studio. Yeah. Kabisa. Yes, umuntu wese aherereye hose ushaka gufatisha neza cyangwa se abari Burundi cyangwa se Kongo. M1 studio. Bayigereho hariya. Oya baramaze kwimenya. Kongo nka Kongo yose irayizi. Abaza gufatisha bavuye muri Kongo. Nyuma murababwira ati iyo studio yanje ibyo nkora byose uko kose nitanga nkemera nkafata amatike nkagira ibiki niyo studio iba yabimpaye. Okay. Ntabwo twavuga yuko umwanya wo gukora sport wo ufata ari bya bindi bisanzwe gusa ariko bo sport kubera nyene mbona ko hatanguye kuzamo ibintu by'amahigano kandi bikomeye. Naciye fata studio kandi naho ikindi kibazo kuri studio ntahari. Batambona hariho nk'uwabaje akeneye gusa kubona Anaconda. Kigatumaza agafatisha bitari ngombwa. Urumva ntahari akazi mba nagatereranye. Hari abataza abona ati Anaconda si hari. Ni hari si hari ntawe gaca yibandanyiriza kajya handi ariko mbaye ndi hafi arinjira. Bigatuma nago kwinjira kubera izina ryawe wubatse. Ego. Kuko hariho nkabeshi nk'uyu mwanya turaha niyo mpamvu keshi mariko nababwira ati mba ariko shaka kugira nyaruke. Hariho nk'abo bafite ibi berekana ku masare y'amasinema. Mwe sinzi ko bacerekana amasinema no mu Rwanda. Basigaye bayerekana ubu none byatangiye kongera kugaruka. Ari ibyumba byerekaniramo ariko byo byatangiye kuba ibyumba bikora ku buryo buri professional. Ugasanga ni sare ya sinema byandi irimo hari abantu baza bakaza kureberamo tu. Apana zanjye bango ni ibya 50 cyangwa 100. Handi muzo mukiriro hari za 5 hari yahagwiriye bajya berekana bamanika ajya makrishi y'amafishi y'amasinema. Umva keshi n'ibyumba ndiko nkora banice ndiko nkora amafishi ndiko ndayiprima ndiko ndagira ibiki byose ibyo muga byose mba ariko ndaharura ati amasaha ya naya ntandenge nzoba ngiye muri sport. Umva nkorana umwanya muto. Vuze ati abakiriya baraje hariho nk'abaza bavuye Kongo bakeneye amakrishe ugatereka afata umwanya ndabakorere gusa hari gihe nyene bishika bambanye benshi ugasanga sport sindayikiye. Niyo mpamvu ufite abo ndiko ndaforoma ku buryo nubwo noba ntahari bazoza bakora bazajya barimo gukora ku buryo abakiriya batari buze kubura abantu batanyidogera ko nabo baridoga. Hariho nka nabo nyene hari abo urazi umukiriya ni nk'umukwe umukiriya aje akabona nk'ibi je nagiye siho ndi acitangura kuvuga ngo wamaze kuronka amahera ntugikeneye ayo tukuzanira urumva wamaze kwibona ibiki agasanga ari karagutuka mu bintu bitandukanye.
niyo mpamvu ntagomba ashaka ko umukiriya yidoga. Okay. Yazikomeza. Siporo ujya gutyo ukomeza urazikora nazo kuri iyo myaka yawe wa mugani ukina mutoya. Abantu ntago bahugiraga bati ibintu utangiye gutera ukingana gutya uzavamo ugwingira ntukure. Ngira nibyo byanabaye. No Rutambi numvaga gumanuka. Ariko kugwego. Ariko nk'ubu yaba ntateruye ibyuma. Kikonzi ko mushiki wanje ni muremure cyane. Nukuri mushiki wanje ni muremure cyane wa. Indazi yataba ibyuma. Rutambi nuko atabihereye akiri umwana. Ntago yari kuba muremure kuri. Ubwo rero numvaga ibyuma bigira impact ye ko umuntu yawo mugufi. Biraba ariko igikuru nuko tuba duterura. Umwanya tuba twabyiguze nta kundi. Ariko ubu nawe uje kuba wabaye mugufi kubera wateye icyuma kiragora. None bahabaza yaba nta gitereye ko mba ndeye haguce. Hako sindi mugufi cyane ntago nza nigaya kuko banzovu barahari. Kandi babayeho bakamanda mu Burundi bari. Banzobona ibindi. None umva gute je no kwigaye. Nakajya kajama gakunda gutuka gushaka kuvuga amajambo menga kankwitabe. Kajya mwabajya bimusanze kamani musanze. Ariko biranaboneka kararinywa tu. Tabararimo. Bandreya. Kakandi ngiyitanira. Kanoza shitani. Kare hagute. Haje kaza kabona akibaza ko tureye. Oya. Ndamuruta. Ariko urumva naye ko uzi umwana wawe watubatangiye kubiterura akiri muto. Oya umwana wanje ntago namwemere. Oya ariko kubera je ndabizi. Ndazi style no mwereka gateruramo. Ntibumubane ngabe mugufi. Bimutsindagiro ya. Style no mwereka ndafite kumwereka byo kwiyorohereza tu. Bikaboneka katerura ariko ntiyivunagure ngo bimutsindagire. Uko nawe urabibona kara kantu wagiye uhura nako mu guterura ibyuma kwawe. Naco kizi narikoze uko ndeha kose ndo umuntu hariho nabari munsi yanje nibyo nakubwiye. Urumva sino kwikaye. Okay. Anaconda batangiye kugenda gutyo ibyuma arabiteruye abatangiye kuba noneho ikirangirire ni Burundi batangiye kugenda bamumenye. Nubwo tutava ngo newe wa mbere mu Burundi mu guterura uko buri munsi ibyo bintu urabyanga uhora uvuga uti ndabizi ko hari nabandi benshi bandusha. Ariko nawe sinza shaka kwigira urumva mu gihugu je shaka kwigira uwa mbere ntago ndabishaka. Ariko uri mu bambere ibyo biba byose. Bo ndi mu bambere ariko nabo ahubwo sinzi kibazo bafite cyo kutiyerekana. Cyo kibazo rero nanjye nashaka kubaza kibazo kiri Burundi gituma barazi genda umuntu ntago ndi Rutambi. Ntago ndi Rutambi ngo ndabatera umuntu wa ibiki kindero ndayifite kandi ndabizi ibintu bya sport ibintu biba bisabwa cyose ndabizi. Niyo mpamvu batokwitinya bo kuyerekana. Burundi bakamenya kuko urabona mu Rwanda batanguye kunyeguruka. Mu Rwanda bariko baranyeguruka kandi harimo abo turiko turabona nabo bashoboye. Iforo natwe mu Burundi muhaguruke dukore. None mwarabuzeyo iyi GJC Media kugira ngo ize kuza kubacanga muri bose bagaragare. Bo ni cya kibazo banabo barafite nubwo yoza hariho nababandi boguma binyegeje. Ntibiyerekana. Babatinye iki? Cye nico ntatahura icari cyo. Neje bibaza nk'ubu ko hari wabazi ko ndi Anaconda atari ibi by'amantuzi. Byama TV. Oya. Ubu bamenye ko none genda uterure TV ntikuvuge canke ntibakwerekana. Urabe ko ari umazopfa amenye ngo hariho ngo witwa gute. Eka nta muntu wa. Wo muri karite azokumenya. Ati tugende kwa Anaconda guterura icumu. Ariko igihugu ntago kizakumenya. Oya ntibakumenya. Kandi kubikirangiriye byanze bikunze hari ikintu tumwe na tumwe bigera bifasha kabisa. Izi TV ziradufasha. Ziradufasha kabisa. Iyo utambutse abantu bose service ugiye kwaka. Ego. Bavuga ati uyu ni wa muntu kunuko tuzatubona. Byo nibyo bya mbere tuba dukeneye. Hariho rero abatinya kuja kuri kamera. Babaza ko harimo inkohe yapfa imurasa. Icyo ntomeye. Ahubwo wagenda kubafata umuntu ajya gutama ngo ntimukire muri kamera. Ukajya muri gym ugiye kwifatira Anaconda ari mu myitozo kumva umuntu ngo ntimukire muri kamera yanyu ngo ntago mwanshyizemo. Ngo nimabe munyerekana. None abatinyiki. Tabizi se. Ahubwo nanjye nta kibazo. Cyangwa baba bafite imiziro badashaka abantu babamenye. Bongira hari icyo bayiyagiriza. Kuko je nta muntu nibye nta muntu twabanye nabi. Niyo mpamvu natinya ibi by'intunze. Ko ndazi ko bibonwa n'abantu benshi. Umuntu utinda ashaka kuzakuzana Anaconda mukorana imyitozo. Ati niba utazazana kamera uzambwire nzaza. Afite impamvu yiwe ntawo yime. Wamubaza utse kwera icyo udashaka kuza ngo yango njye simbikunda. Akose uwo sinzi icyo sinzi.
hari igihe ngira iyo bari imiti bamuhaye bamubwira ati we ntuzoje muri kamera uyigiyemo uzoca ubigikoko nibyo hari igihe usanga biriho wese ujye ubona benshi cyane ntuzibona imizimu hariho ukuntu batubwira ngo umuzimu mu kiyo nimba nawo bikibaho umuzimu mu kiyo uraboneka nimba ntuboneka hariho ukuntu nyene ukibona ngo kikaba ukundi kuntu hari igihe rero we aba ariko avuga ati niwajayo uzoca uboneka kuri umuzimu kazi kawe okay ngira ngo amugani rero Anaconda turimo turagenda tugana ku musozo gake gake yego turimo turagenda tugana ku musozo kuri bwa buzima bwa Anaconda twavuga tuti umunsi kundi turashaka kubanza gusobanukirwa na Anaconda umbeba bahehe ubungubu mpeti ari kwa mukaka wiwe ubwo ni kwa mama wawe oya kwa mama w'umukobwa ubwo nanze kwirirwa nibaza ngo none se ko yaje gushaka undi mugabo umwana wa mugana akaguma aho ngaho byagenze biteye yaramubyaye musanga mutashobokana murabyihorera bo reka bujya kuzana umugore n'umwanya urabitegura nibyo ari nakubwiye ati ubona ko ari umuntu afite akunganira mu buzima bwawe utegerezwa kumutwara ariko ubona ko ari umuntu nta gahunda y'ibintu basi nta ntega gufitiye ubona mwoshika ko muri kumwe urarekana nawe ariko aba ufite gahunda yo utigenda komeza mfata umwana wanjye neza umwana nta kibazo umwana ndamumenya ku munsi karaye uko yiriwe niceyo okay kubuteganya kongera gushaka undi muntu noneho uzagufasha inshingano z'ubuzima ryari ninamuronka nyene ibyo navuze yumva ko ari si uwo niwe twobana afite mu mutwe ategura kazoza kiwanje nawe n'abana abone sawa atabonetse vuba niyo yarorera atabonetse subwo ngo umukonyere n'umwana wanje niko umwana wanje ndamukunda nawe nkunda ku buryo wumva ko keshi nibwo mu kubaka ntuzibona ingo nyinshi ko zisambuka kubera habuze umwana niyo mpamvu rero kubana ndamufite kandi akaba nkunda nkaba mbana nawe nkaba namana arakunda ibyuma ndababwiye atafite imyaka 3 ariko arafite akumaterura Anaconda ufite umwana wawe ufite umwana hakiri none kabikunda erega ndamufashe ndamubujije ararira akanako umwana w'imyaka 3 nukuri ndamufashe ararira ndamubujije ati kikireke ntaba byumva ntabishaka umwana wese abazi ko se nta buntu wamukubita kwisi kandi mama ubona nta wamukubita kwisi nuko abona akabona ukuntu umeze ibintu herega ibiganiro byanje byose arabiraba arajaho ngari karakwega imoto agafata nk'abana nyine batonya bagenzi biwe umwe ngo aje hajya undi hari akajamo hagati ati mwe nagene nawe gene nawe niba mwana azokura bikura niba mwana wasa musura uvuga nisunda ni kuri uyo mwana nabonye azobikira mu maraso yawe rwose harimo ndamubaza uzokwega iki ngimoto umurabye n'ibyo avuga niki ntago komera kari iyo myaka afite uwo muri nk'umwana w'imyaka nk'itanu cyangwa 6 ameze nk'umuntu akuze bwira ati shaka kuja ku ishuri abwira habuze iki gushaka ni forume unisha koshi ati nigire ku ishuri kandi twaba twabishwanira abwira ati rindira nibura umwaka utaha ego azoba ari mu ishuri bro yes Anaconda reka rero ngushimire cyane ushimire cyane kubyanye nabikunze ku mwanya wafashe kugira ngo tunaganire byinshi cyane birambuye abantu bamenye ngo Anaconda ni muntu ki Anaconda bayeho gute hato batazajya banagira ngo abantu baterura ibyuma niba abandi ubuzima bwacanze kandi ibyo bintu simanze kubyumva ntabwo ubuzima bwaragucanze bane guterura icyuma se ko hariho n'ukundi kuntu nza numva ngo abaterura ibyuma ngo nuko ngo nta kintu bafite nta oya nagaruko rero numva ko mbayeho nubwo ntararonka bafasha muga ko mbayeho kandi nkaguma muri siporo yanjye ntago bacaye nko kumva ngo waterura ibyuma ngo nimbandi n'umusuma oya niba abandi bataba bafite indero nibyo nakubwiye kira muntu wese aterura icyuma afite icagambiriye kabisa twere ntago tuterura ibyuma tugambiriye ngo ubusuma canke ibiki kuba abicanye ukuntu nje sico kweri
uko ni ikintu nakuze nikundira tu wumva uzakomeza no kubikora n'ahazaza hawe ugakomeza ukabikora ugashyikiriza n'urubyiruko rwose ngo babiterure barindire umunsi nagiye mu bindi bihugu ibihugu nzoja aho nzoja hose icyuma ntikizohava ahubwo rero ndamutse hoho ngo mukumva ngo Anaconda ngo ntakiri muri iki gihugu cyo Burundi yaragiye nzomenye ko ari ndi muri sport nzoba ndiko ndiga ubundi bumenyi muri sport. Okay. Anaconda ndagushimiye cyane wakoze cyane wakanya kafashe kugira tuganire kadushimiye cyane Eric wadufashe kugira amajwi n'amashusho bashe gutambuka. Dushimiye cyane abantu bose bamaje gukora subscribe kuri JJC Media nkubwiye ngo comment zabo zikerewe cyane ntugasoze ikiganiro utaduhaye comment kugira ngo baje kumenya ibyo duhindura umunsi ku wundi ngiye abari muvunyi Joseph bisanzwe mwakoze cyane.